Islam te university alui pen te laka khat Muslim a omeve sorry Malaysia omeve Malaysia omina hilezong to Islamic university a Christian professor zong bangza hiam omin to te laka geology professor khat zong omeve Christian te Islamic university a to pen Islam te faith defender agin now akem bita kizang Islam te faith defender khat to pan to university at Huvogen ina aman Christian te gen se gopina Christian te penina agin now to agam tat now kitwak lo hi chi khong vogen gen e to pan again gen le Professor Lee kichi geology professor pa pen ding to ina nang bang hanga ko Christian te kagin no le kalai fu inconsistent kitwak lo hi manina Christianity pen hin khwa sa thelo hi chi na hiam a chi le a Muslim apologies pa na Muslim thugen pan sam to stage ong pai to win sam kal to atun to pheta amaya na beng evi beng puak sek example I bol dem iut ya mai bedding ot yom ya cham na hi mo amaya na beng puak sekina heven agin now heven na up now Jesu ging ta tak tak na il alang khat da o chi alag na thewe to pen mathaya Matthew Professor Lee na abyang lang khat doi Amy professor de mai lang khat wa beng le lang khatung do deo Professor gen taglo MA khong sintan zong thupi ki sama ma ta hianga mo Amy te abyang lang khat abel Professor Lee na lang khat do eve to achanga Muslim pan na puan suo na pei tom na ke ko jong suo ve to Jesu in min na puanong ele na pei tom song pi ai na chive Professor Lee na student te en na student te o ngai damun hipan ka gin naw simbo loi chiang ina ka gin na penu zoom pi lawa hin pi tak tak ka hi lam kong la na ding ina ong na ngai damun si apuan so sorry apuan so ina apei to am so so khichanga student ten enzo lo ina student union ten state chapat la hesu koive Professor Lee pen aruma pai Professor Lee tuania Muslim student te Professor Lee to kimunwa ma in konga a room konga dingun ngai damangen pol to nang hi chilo lo ma bang dia Jesu adinga dingkip ngam na hi achia Jesu thu gen pin tuania Muslim student te som ni wal Christian ong suwa koive aman agin na zoom pi lawai chianga a student ten za tak lo eve mo abul tu nga bel min simmo mai the he song agin na hin pi ngam aup na nun tak pi ngam e chang min za tak ve David Hume na theu ya lai sim so ten philosophy la na mu le thei ma ma ding leitung pen khovel pen law of nature in a govern here law of nature pe la bang ma pai thei lo hi manina miracles ki chi om thei lo hi chi ongel hoi ta ongel he ma sapai ve David Hume pen pasian lo hi ATC ai hanga George Whitefield America a mi vom te tualaya na thei dingu black stepen mi hing lo hia amao ke nga tang thu pha puak thei ding ya puak thei lo ding hia mi hing mo mau gan hing mo chi debate to me ve to lai ta ka to bang debate om lai George Whitefield in black ste ke nga tang thu pha puak e ve to pen England a ong pai changa David Hume ina George Whitefield in agin na pen hin pi nga mai changa za ta kai changa David Hume pathian lo pasian nei lo pasian lo pana George Whitefield thugen ngai dinga paina biakin zona Bible khat to ye David Hume philosopher pan mi amuten lamdang salwa David Hume nang pasian lo pen pasian to kisai against sia pen banga nang biakin na paidek na hiam chile aging ta ahing pi ngam George Whitefield thugen wangai nuam ka hi chi Isaiah to pen atheist philosopher pa nangonin Christian preacher pa alive hin pi nga me chana za ta ke mo
tuần Bible ông gen leng Genesis na simule Lot to Abraham pen Lot ko ya payale bang kho payale Sodom le Gomorrah te kyang avate nge ve mo eilam ka te chi hilo mo kem lut pen apai khiata bangalon phat tom bi chile Sodom le Gomorrah nu pa hi lo lam ka thei chi khatam he ven mo ina Lot pen Sodom te kyang avate nge avote eng changa ama puan sil te vaseleve lam ka pauleng ama kitse ya va kitse mo ama kitse da na va kitse ama pau da na va pau ama nek te vone ama ombang ava ome ve Lot pen ata te jong tua bang maom tua pen van tung mi te angel te Lot ina ong ho chianga Lot na zinte ong la hiain kalupi no mu che asap hia tu chianga Lotin kata te hi chi un chi ut lowa Lotina tua chi keve wa tua bang inom keve wa avochia again te kamal Sodom te kamal hoi thaka na simule again open hi immigrants pa hi pem ta pa mo ei la ka ong teng tom lel tak khat ei la ka thu khen ding a ja cha ong pang so ma kwa ki sa a chi we na manu ya ka gen som Lot pen Sodom de kya ama om bang bang ava om som zezen ama kitche ava kitche ama pau da na va pau zei a hatten ama wa da na ngai tu atuan lo na ngai sun tuan lo I thei siam ya ana sim mo veve ahang Abraham pen en leuchin ama ama na ma gam tat dan pen pasianin Abraham o hichi bangin omina chi dan kia aveng ten boy na ane changa vopan pi gal do dinga neule gal vodo pi aveng te dinga thum sak Hittite ten Abraham kyanga banggen hiam chile ko la kana chang pathian pasian kumpino prince khat ko la ka to ki bang chiwe ite siam ya Lot pen Sodom te kyanga bin Sodom te bang avom som pen Sodom ten sim moi Abraham pen Hittite se khong to ki thua hi le jong Hittite te banga omlo Hittite se na hi teng thei le jong ama pasian de na banga a om pen Hittite se na ma za ta ke vi Christian toilai na Christian hi nau zum pi lo na hiule midang ten jong ong sim mo mai thei abula ayang atop top chang ong sim mo ngam lo de ngoi vi thei siam ya ai hang piang thak ki chi Christian ki chi na lom te om dan tenga om thei ve ve na hiu le bel mi nong sim mo ding bek lo ha to pa je sun zo apa ma ya ong zum pi ding a van tung tung khalo ding ne ve Jesu to na ki sop na ho inge nge le nang Abraham banga na veng te philosophy thei ding Hindu te philosophy thei ding secularist philosopher te political theorist te thei ding Karl Marx te thei ding Adam Smith te thei ding ai hang nang na life ung control tak tak pen Jesu hiding te siam ya novel te sim ding movie te ending la te nga ding but at the end of the day na life ung control tak tak pen Bible hiding Jesu hiding te siam mo to akhat na so lo ta ya adang te zo suk zal zal ni mo ani na ding ina Jesu to kizom tak tak na hile identity crisis nei lo ding Emiten identity crisis in imana atamzo tu ahya e atu tenga tamzo ki gwalding eve e gwalak te lamka buai na lian pen depression eve banghang SSC exam UPSC exam ki punen nan ve ge chianga a jingzo lo teng mo competitive exam jingzo lo teng mi phalo ki chive a hi ya mole bangma mi phalo a ki koye a jingzo sun te la ama han chiam na to jingzo ki sa ama ha pan zo na to jingzo ki sai changa sep na ong nei changa pride le gong nei we ni danga toy lai te la khong a biak na khong a kisang ma khong sep na ong nei le ami hoi ma khong zu bang ong don dep chi khong mo za pe ong tep zei mok so ma khata piak le hun sama amata toy lai su ga jong ki zat som non khol fundraising nong pa cha tam pi kon pe na vele na tua khao ya tua bang mi te ni da ngabel kiniam hiat sim zen mo ai hang sep na khongong nei chang ong ki sa thei ma ta alang khata la a sep na gel ching zo lo sep na hoi mu zo lo teng la mi pha ki sa lo
mi tung tan tung ki salo depression nei alang khata te pride le ego boy alang khata te depression a boy identity crisis ane imanoi ve hipen ai hang jesu to ki zom tak tak heleu to pa alo chin lo chiang wa jong alo chin chiang ong gen masanenge alo chingu chiang jong to pa ka hoi mana na thupa na wazol na atang hi loinga ka hoi mana hitan atung hi loinga ka hoi mana UPSC SSC gel sing hi loinga ka hoi mana sep na amu hi loinga nang ke nong kep man hi amo ka hoi lo na te ong thuk ding chi le chin alang khata hoi ka chi chang alang khata ana fel kha zelinga mo I thei siam ya sap tuan laba ki jang ka ki chi chang ka in sunga na fel kha the zelinga in sunga ki jang ka chi chang sap tuam langa na absent kha zel theinga na manuya alang khata ki de ek zo ka ki chi chang alang khata na pu kha zelinga ka taksa kem zo ka ki chi chang ka ngai sun na ka ngai to na kem zo lo kha dek zelinga to pa mo ka hi na ong thuk di hi le chin hitan ka nak tun lo di dan to pa chi na tun na tan tana na hoi na hang na hoi na ziak liu liu e ve mo chi to pa tunga lungdam ko thei dingin mi dang sim mo tuan lo ding ne ve to pa ka hoi man hi ke amao jong khat ve chan na lap sang nop chang lam sang thei te I thei siam ya